Temane ya gompieno di go kopanya le nna o lebile Samoka a re bone ditlhogo. Tatona Masisi a gatelela seabe sa ga se se retse kgama mo motheong wa lefatshe leno. Kago ya maharatlhatlha metsi e solofetswe go simolola mo bogaufing kwa Hukuntsi. Setlhopha sa Zebras se tshameka maleka lekgetho la bobedi ka tatelano kwa kgaisano ya COSAFA. Patricia Chobanyane ke yona ka puo ya diatla mo thetsong ka mogela ga bodi amogele mo pegong ya ntlha go maleba gore lefatshe la Botswana le lemoge boswa jo bo tlogetsweng ke tautona wa pele se se retse kgama ka nnile le seabe se se bonalang mo motheo wa ditlhabololo tsa lefatshe le lotlhe. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o boletse se kwa tshimolodisong ya mabelo a segopotso sa tautona wa ntlha se se retse kgama kwa Serwe mosong ono. Mabelo ao ke mengwe ya metseletsele ya ditiragalo tse di tla dirwang go gopola mogaka yo wa pele ga letsatsi la gagwe la matsalo la kgwedi ya Phukwi e rogwa ke letsweletse Somalekae. Take it gun, then the president will punch. Mabelo a ke tsela nngwe ya go gopola tautona wa pele wa lefatshe leno se se retse kgama mo motseng wa gabo wa Serwe kwa ebileng e neng e le kgosi. Batswana ba ipela jaana ka go gopola mothala wa ditiro tsa gagwe tse dintle di akaretsa go tlhotlheletsa go ipusa ga lefatshe leno le go rotloetsa puso ya batho ka batho mo kgaolong ya borwa jwa Aforika. Go tlhabologa ga lefatshe leno go tloga ka nako ya boipuso go ne go ikaegile thata ka ditswammung mme se se retse kgama o lejwa e le sekao ka go tlhomamisa fa ditswammung di akolwa ke Batswana ka tekatekano. Tautona wa ntlha lefatshe leno e ne le motho na a tsepame mo go tse di molemo tse batho ba ba lemosegang e le ba ba tlotlegang ba ka bonwa ba amana le tsone. E ne le motho na dumela mo pusong ya batho ka batho le go kgwa kgethololo ya letso le mmala mme a le mo tumelong tse a ikegile ka tsone a goletse mo borwa wa Aforika ba nako eo bo nne le gore bo tumile le ha tshelotlhele ka go kgetholola ka letso le mmala ebile borwa ba Aforika bo tumile ka mebuso ya kgokgontsho. Dingwaga morago ga go tlhokafala ga gagwe Batswana ba santse ba le ba mothala wa ditiro tsa gagwe ka monyinyo ka jaana le mo nakong eno ba santse ba akola maduo a ketelopele ya gagwe. Merai bopagane khutong tse nne tsa lehatshe mme go monate jang go lemoga le mothe sa re ke hano ke utlwa go tele ba tswang ko bo Amerika o teng hano bangwe ba batabogi ba tswa ko Japan bangwe ba tswa ko Kenya se ke thomamisang gore ke mahatshe a ke itseng gore ebile a na le botsalano le lona. Tautona wa lefatshe la Botswana ba gaetsho o togetse leina jaaka ha re itse gore leina le lente le gaisa tsetolo se se kgethilweng. Kanana wa ikagelwa o togetse a agile lefatshe la Botswana e le ra setšhaba. Ga ise kwe re ka tsela epe a le ke go phatalatsa seo se rrago mogolo le borrago mogolo a golwana ba neng ba se dira. Kana se se retse kgama mongame tautona re mo lebile le ra setšhaba, the father of the nation. Mongame tautona, it was so befitting, Your Excellency, for us to unite in Serwe at this juncture to commemorate and cultivate the spirit and the ethos of being that was laid before us by Sister Kgama. Mabelo a neng a tshologetswe ke batabogi ba feta sekete a na tlhagolela tsela letsatsi la setšhaba la segopotso sa Sister Kgama Day le le tshwarwang ngwaga le ngwaga. Ke letleletswe Somalekae, Botswana Television. Mothusa tautona Reslam Batsogwane o gwetlha balemi barui go dirisa methale mesha ya temothuo go itepatepanya le diphetogo tsa go tutafala ga loapi. Re tsogone o bile seo a bula semmuso ditshupo tsa temothuo le tsa moepo tsa Voslach Boteti Agriculture and Mining Expo kwa Letlhakane. Se ba itseng tebogo.
ke dingwaga di le 10 ditshupo tse di ntse di tshwarwa ka maikarelo a go phutha balemi ba rui ga mmogo le ba meepo go amogana maele ka go thabolola megama e mebedi eo. Le ga go ntse jalo go tlhalosiwa ga go le botlhokwa go dirisa methale e e siametseng tikologo mo temothuong. The harsh weather we are experiencing, coupled with limited rainfall, requires that we change our ways and focus more on methods and techniques that promote a sustainable development strategy. Sustainability in farming means that we meet the needs of existing and future generations. We're also ensuring profitability, environmental status, social and economic equity. As farmers, our methods and ways should emulate nature to preserve soil fertility, prevent water pollution, and protect biodiversity. Puso e dirile mananeo a tshwana la temo le toto go thabolola temo. Under Temo le Tlotlo, we have introduced an irrigation scheme. This is intended that we can produce under 2 seasons under Temo le Tlotlo. Ministry of Agriculture re boetse go ngwao ra itse gore la hatseleng le tsamaiso ke agriculture bogologolo me ra go leboga re molao le team ya gago ka tshwereng ka teng go bona gore re tsosolosa yone agriculture mo lehatsheng leno. Barulaganyi ba ditshupo tseo ba tlhalosaga di tsweletse ka go gola. We have grown. This year alone, we have a total of 120 stalls. They are occupied and companies are showing interest on it. We want Vrugslag to be inclusive to everyone. That is why you see all our stalls are occupied by mining, occupied by agriculture companies, they're occupied by companies from different segments or different industries. Batswana ba kgotaditswe go dirisa mananeo a puso a itebagantseng le go thabolola temothuo gore e ba busetse mo go nametsang. Sebatseng Tebogo, Botswana Television, Vrugslag le Tlhakane. Re sa le fo morulaganyi wa ditshupo tseo mme Tlotlo ga o binelwe a re maikaelelo a go akaretsa baithuti ka go ba rulaganyetsa dikgaisano tsa go ngangisana le botaki ke go thusa go tlhabolola matlwana a borutelo a dithuto tsa art kwa dikolong tsa kgaolo ya boteti. Sebaetseng Tebogo wa tswelela. Tse ke dingwe tsa ditiro tsa botaki tse di dirilweng ke baithuti le barutabana mo kgaisanong e ne e tseneletswe ke dikolo tse di harologanyeng mo kgaolong ya boteti. Tseo tse di gaisitseng di tla rekisiwa ka palobalo mme madi ao a dirisiwe go thabolola matlwana a borutelo a dithuto tsa ate mo dikolong tseo tse go tlhalosiwang ga di se mo seemong se se siameng. Before we start our candle auction, we will be pele re ka simolola thekiso ya dikgomo ka palobalo re tla rekisa tiro ya botaki ya baithuti le barutabana mme bontsha jwa madi bo tla abelwa mongwe wa botaki le sekolo go rotloetsa baithuti le barutabana. So those number 1 pieces will be auctioned, and that money, 75% is for the students, and then 25% is for the art department of the school. Baithuti ba ne gape ba tsenelela kgaisano ya ngangisano go supa botsipa le dikitso tsa temothuo le tsa meepo. Cultural practices like crop rotation and organic farming, they enhance the soil health and mehuta e siame ya temothuo e thusa go nonotsha mmu ga meepo yone e kgotela tikologo. the better future of Botswana. But looking into mining, there is land degradation. Looking at climate change. Yesterday I asked a question and I wasn't answered. When was the ka ntlha ya phetogo ya loapi ke leng re nnile le dipula tse di lekaneng mme mo nakong eo mohama wa moepo one ga wa mege. You see? But at that time, did mining stop? No. Baithuti ba gakolotswe go thwagalela thuto ya bone go ka nna le bokamoso jo bo siameng. Competitions, they teach you how to work. Dikgaisano di thusa gore le itse go dira mmogo le go bereka ka ga tlase ga kgatelelo segolo thata ka nako ya tiriso ya boranyane mme ha le ka ithuta tseo le ka tega mo botshelong. The culture now, you will thrive, you become successful in your future. Gore gongwe le ha thuto e le teng re abakanye re tsene mo thuong re tsene mo kgwebong
bao ba ba gaisitse ba abetswe dietsele ga mmogo le go abela bothe ba ba nnile le seabe mo dikgaisano tseo di tankana go ba rotloetsa se ba etseng tebogo Botswana Television Forslag Letlhakane. Lenaneo la Youth Impact le kaiwa fa le nnile le seabe se segolo mo lephateng la thuto dingwaga tse 10 tse di hitileng mo Botswana le kwa mafatsheng a sele se se builwe kwa thutopuisanong fa go ipelelwa dingwaga tse 10 tsa lenaneo le kwa Maung. Mookamedi wa lephata la thuto mo kgaolong ya Bokone Bophirima mme Veronica Mochotli o boletse fa lenaneo leo le simolotse go tokafatsa maduo kwa dikolong. Maretha Kaisar. Lenaneo la Youth Impact ke lenaneo la thuto le le simolodisitsweng ka ngwaga wa 2014. Maikaelelo a pele a lone e le go thusa banana mo Botswana ka dikgwetho tsa HIV/AIDS tse ba kopanang natso. E ne ya re ka 2017 la simolodisa moono wa go ruta bana mo seemong sa thuto se ba leng mo go sone o akaretsang go rarabolola mathata go dirisiwa mathale a monana ithute. Se se dirwang mo thutong yone ya go ruta bana ka seemo se ba mo go sone le go tlhabolotsa le gone gore bana ba simolola go kgatlhegela thuto because go dirisiwa mekgwa hela e motlhofo gape e itumedisang e nngwe ka ngwana gore a rate go tla sekolong e nngwe ka ngwana gore a kgone go kgatlhegela go nna mo tlelaseng so re iponetse seemo se e leng gore bana ba neng kete ba nna ba bataletse kana a saletse ko morago mo tlelaseng ke ena anong o ko pele le mo dithutong tse dingwe a o ko tlelaseng ya science a o ko tlelaseng ya agriculture re bona bana ba ano ba simolola go kgatlhega. We came up with a solution for problems which we had in the ministry. Re tsile ka tharabololo ya mathata re neng re na lone mo lephateng dikgang tsa HIV/AIDS maduo a ntshewang ke baithuti le boimana ja bana ba ba dingwaga tse di kwa tlase mo dikolong bana ba taka ditharabololo tse di maleba mme re amogela go dirisana le bone. And we signed an MOU with Youth Impact. Then they were called Young Love. In 2017, we then expanded our programs on focusing on basic. Ka 2017 ne ra atolosa lenaneo la rona ka go simolola dithuto tse di motlhofo tsa puo le dipalo. Kgwetho nngwe e re lemogileng mo tsamaisong ya dithuto tsa rona ke gore bana ba ne ba tshwarela thateng re bo re simolola go ruta bana mo seemong sa thuto se ba leng mo go sone go leka go tokafatsa dithuto mo lefatsheng. Level to be able to tackle, as well as improve learning outcomes in the country. Bana le seabe mo thuto se ka dipuisano tseo go tswa mafatsheng a farologaneng ba kgoletse dithuto tse ba di ithutileng kwa moletong o bane ba nna le sebaka sa go etela dingwe tsa dikolo tse di diragatsang lenaneo leo mo kgaolong ya Bokone Bophirima. This is a solution that will also even help us to do a proper profiling for the learners and also to help us. Se ke tharabololo e tsileng gore thusa go ruta bana mo go tshwanetseng le gore thusa go rotloetsa bana mo dithutong e seng go banyatsa. To label them to say they don't know, but it's us to give them the right support that they need, given at the right time, and that is through teaching at the right level. The biggest driver of that expansion is the way they mokgwa ba supileng maduo a lenaneo la bone ka teng ka ba rutegileng ka teng le go atolosetsa dikitso ka mafatsheng a mangwe ga bone ke gone go ba dirang gore ba nne le tswelelo pele. And made this knowledge available to other countries, to other programs too. Tsholofelo ke gore lenaneo le tswelele mo dikoleng ka go supagala fa le ntsha maduo mo dikoleng tse di potana. Maretha Kaisara, BTV News, Maung. Lebelo la Sesretsekgama le tlhotse le tshwere kwa Serowe maikaelelo a lone e ne e le go lemoga seabe sa Tautona wa ntlha mo motheong wa lefatshe leno ka sebaka seno go tshwere maitiso a ntse e le gone go tlotlomatsa Tautona wa pele re kgabaganyetsa kwa mmegadikgang wa Botswana Television Love Mo Mario a emeng sentle go re tlhalosetse gore maitiso ao a tsweletse ka tselantseng ja Love Mo gongwe ke go fe sebaka se o re be mo dinakong gore maitiso a simolotse mo nakong ya gompieno a tsamaya ka tselantseng ja.
ke ka go amogela ke gone ka kwano go wetse ka tsela ntse jalo 2024 first edition ya se retse khama half marathon e wela ka tsela ntse jana o ta ga go le jalo gore ditirelo tsa letsatsi le tota di sa di simotse jalo ka la bothano go ne ra bona teng gone jalo go simolwa motshameko wa kgwele ya dinao tota ko Serowe Sports Complex go ile go ne ra bona dithopa tsa mo Serowe go ne go thopile sethopa se ile gore se ne se tswagela sa akaretse batshameki ba ba tswa mo dithopeng tse di harologane mo Serowe ba se bitsa ba re Serowe 11 bana ba tshamekile batshameki ba dithopa tse di tswa konte mme bana ba tshamekela gone ka go ta ga go le jalo gore se se retse khama ene mothami wa pele wala se la botswana o na rata kgwele ya dinao ba mo gopola jalo ka yone kgwele ya dinao mme go simotse jalo ka la bothano mme ne a re mo mosong ono phakela re ne ra bona jalo tautona wala se la botswana Dr. Mokgweetsi Masisi a patilwe ke maitshoma a tsile ga mmogo le mothusa tautona Reslamba Tsogwane ba ne ba le gone go jalo ga mmogo le matona a puso go simolodisa lebelo lena 21 kilometers go ile gore ne ra bona tautona mo mosong ka 6 o'clock ana simolodisa jalo lone lebelo la thusa thobolo gone go dira jalo lone lebelo lone lo mme ne a re go tswa gone gore lebelo la la wela tautona na le nako gape ya go buisa tšhaba yone e ka kwano jaaka o tlhaloganya jana gore lebelo le le la iponela palo ya batho ba le 1700 ba ile gore ke bone ba bane ba ikwadisitse go tla go tsaya karolo ka kwano tautona na bona go le botlhokwa gore a buise tšhaba yo wa dilo tsa di tlhalositse ke gone gore letsatsi la go nna yana ya go dira lebelo le puso ya go ema nokeng letsatsi le ka gore ke le nngwe la malatsi a lore a tseiwa jalo a le botlhokwa jalo mo gopoleng tautona wa pele se retse khama o se ile jalo gore gone ha re leng teng ha ke ha ile gore go bidiwa go tele ta mo gone mo Serowe le tamo le ha re leng teng gantsi thata go a bo gona le metsi ha pula inile mme gompieno ka gore Ramasedi ha ka gopola lehilo le ka metsi bana ba bona go le botlhokwa gore ba le dirise jalo gone go ka bona gore ba ka dira eng se sengwe gape se ile se ka tsosolosa one motho wa Serowe ka kwana le tamo le jano le lone le gore ga gona go tshwarelwa teng yone event yone ya marathon tautona o buile gape gore le ha tseleno le tsaya tsela jalo mo go sports tourism culture tourism tse ile gore go dirisiwa jalo yone metshameko jalo go dirisiwa jalo yone ngwao ile gore go supa jalo gore yano le ha tsela botswana le tsokanya dilo tseo tsotlhe ka boraro gone go kgatha jalo le gongwe ka babeletsi ka konte tautona ona a bua gape jalo gore sa eletsa go se bone ke gone gore yone melito ya gone yana e ribolole talente e tswang ko tase mo le ha tsela botswana o ta ga go le jalo gore marathon o ha o ka tswelela ntse o tswela mo dingwaga tse di ta go na le ruti e makilo e le gore bangwe ba batabogi ba ne ba tswa jalo ko magatseng a seng mme ne a re tautona a tswa gone go na tsamaya jalo a ya go gongwe gote culture go a go bona jalo yone ngwao ya bangwato go ne go dirilwe leobo le e le gore bagolo ba mo motseng one wa Serowe ba ne ba le gone go go supetsa tautona gore lenyalo lwa sengwato le diriwa ka tsela e ntseng ja ba ne ba tshile jalo ka dikgomo go supa gore kgomo ya bone ha ba re kgomo ya mashi ba gama mashi mo go yone ba raya ka tsela e ntseng ja mme tautona na emela jalo a tsama ha ke leng teng jaanong ga mo nakong eno jaaka utlwa go le modumo ko morago letsatsi le ba le konotolela yana ka morithito wa maitiso e le one maitiso a ba re ke culture festival gone ha yaanong go dirilwe mahala batho ba e le gore ba ko motseng ba kata gone ka kwano go ta go lebelela e le gore ba diretse gore ka gore go na le batho ba ba tswa konte ba bone gore mo Batswana mo Serowe ba thotse ba ithuta ka ngwao yaanong dipina tse o ka di hitlelang ke dife dingwe tsa di-artist tse e le gore di teng di soletse go phefoma gona ke ba morato wa mmino wa Setswana o bidiwa Dr. Vom yo itse gore ke ene wa pina tsa thobane go soletse ngwana wa ka kwano ATI yo atasaone yo e le gore le ke ngwana gone mo Serowe mo go soletse Hansi le ene o ta ba soletse re ba phefoma gone ka kwano magare ga ba bangwe le bangwe hela ba diragatse ba e le gore ba tswa gone mo Serowe mo le bone ba teng kgang ke yone e le gore ke yone e bua ke tautona gore letsatsi le tshwantswerang le ribulle talente le go rotloetsa ba le gore bao ba saletse ko morago letsatsi le le wela ka tsela ntse jalo gone ka kwano gora gore ka moso ba tabe ba boela yana go ba tswang teng ka kwano rona tabe re weditse wa Botswana Television Love mo Mario a le ko Serowe gore ba jalo mo dinakong ka maitiso a tsela gompieno go ipelela tautona wa pele wa lehatshe la Botswana o itshwere dikgang tsa Botswana Television re a tswelela tiro ya kago ya maharatlhatlha metsi a tla nosa metsi ya kgaolo ya go kuntsi go tswa kwa didibeng tsa Nnojane e tla simolola monongwaga ka kgwedi ya Phatwe se se builwe ke mokwaledi wa lephata la merero ya lefatshe le metsi Dr. Kekgonne Baipoledi kwa pitsong ya go lekodisa morafe wa kgaolo eo ka seemo sa metsi sa kgaolo Pens Bosigo wa bega Morafe o boleletswe fa kgaolo eno e na le tlhaelo ya metsi ka jana bontsi jwa metsi a le letswai mme ka dinako dingwe diemo tse di patika gore go epelo ko teng fa metswedi e mengwe ya metsi e le kgakala le metsi
banni bone ba tlhalosa fa tlhaelo ya metsi e kgoreletsa matshelo a bone a selegae mme ebile ba na le nako ba emetse tiro ya kago ya maharatlhatlha a metsi gore re ipotsa gore a mme ba ka tsaya 3 months re tsentse application ka April ngwaga oneo re mo go June ga re bone phetolo ya water right mme manane one re le ba hunhukui re hilo se diba ke ba water first go itse gore gato sentle a ra go bona metsi kana ga re tle go bona metsi status sa project ke eng a re dampile kang ga sa thola piera ra mo projecting ya no focus e boela ko metsi mantsho kolo itse di ga metsi ko kang di tisa metsi kwa dikolo itsele di babaletswe wa go dira jang ka dikolo itseo ha di phutlha mokwaledi wa lephata Dr. Baipoledi a re selelo sa garagele mo kgaolong eno se tla bokhutlhong ka jana tiro ya go aga maratlhatlha a metsi go tswa kwa Nqojane go tla mo kgaolong eno e simologa ka Phatwe monongwaga ha di ka tsamaya ka ha tshologelo ya rona e ntseng ka teng bone ba itshupang ba ka re direla yo re tla mmona mo go bone re mo re ra simolle kgwedi ya Phatwe August ngwaga o neng a re amogele ke yone lenaneo la project e ka gae mme ke kope bogolo jang bone bokgosi gore bokgosi bogolo jang ha bana ba tla go hirwa a go hirwa bana ba le gae a nne lona bokgosi ba le saenang diots ena ra kontraka yo a tle go supiwa mo kgotleng go tle go dirwa dio tseo mo kgotleng tiro e tla lopang 3.2 billion pula e solofetse go tsaya dingwaga tse 2 go fediwa mme lephata le lare le tla batla didiba dingwe go no sa morafe fa go santse go emetswe kago eo go fela Benz Bosigo Botswana Television go kontsi kgaolo e Afrika e ka atlega mme fela e tlhoka go inakanya le go supa bokgoni jwa babereki mookamedi wa lekalana la Employee Africa Raymond Mpuluki Makawana o buile seo kwa phuthegong ya ngwaga le ngwaga ya Employee Africa e neng e tshwere monoga borone ke letleletswe se morekai wa bega Phuthego e ne e ngwekile baitsanape ba Mohama wa Khiro le bana le seabe ba bangwe ka go farologana ka maikaelelo a go tlhotlheletsa dipuisanyo ka bokamoso jwa Mohama wa tiro le go arogana ditsela tsa go tokafatsa babereki go tlisa katlego mo mohameng o go rarela kgaolo ya Afrika. Makalana mo phuthegong e ba ne ba kgothadiwa go nna le seabe se se bonalang mo go rotloetseng babereki go inakanya le diphetogo tsa Mohama gore ba thuse go ribolla bokgoni jwa makalana a ba mo go one. We're talking about unleashing the true potential of the African workforce. The reality is that we have what it takes to build our nation. For the past years, Africa has been standing on the shoulders of its own workforce. Re bua ka go ribolla bokgoni jwa nnete jwa kgaolo ya Afrika. Nnete ke gore re na le babereki ba boleng fela jaaka re itse mo ditsong tsa kgaolo eno gore bangwe ba rona ba nnile le seabe se segolo mo go tliseng pharologano kwa mafatsheng a bophirima. We do have the ability to transform and improve our workplaces if we are willing to make a commitment that we can unleash our true potential. Boeteledipele jo bo lebelelang dilo sešwa le go agoa ga ditsamaiso tse di maleba go gotlha katlego go kailwe go le botlhokwa fela thata. It requires a symphony of leadership where leadership ba gata mmogo. You know, you are all stepping together in the right direction and you are leading teams together. The role is that of a go tlhokafala gore boeteledipele bo tshwaragane bo tle ka ditsamaiso tse di maleba ebile di le pharologano mongwe le mongwe mo khampaneng kgotsa lekalana o tshwanetse a bona le kitso e rileng ka ditsamaiso tsa khamphani eo mme ebile a itlama go bereka ka bojotlhe go sala morago se se dirwang gore go nne le pharologano. In your company, what do you do every day that defines who you are, and it excites you and it reminds people that this is how we do things around here? Those are the things you need to figure out for in my company. What do I want to be remembered for? What would I want to be known for as a company? Why innovation? Innovation is your key to being a differentiator.
It is not so much dilo ka methale e mešwa ke gone fela mo ka farologanyang company go sa lekalana mo go tse dingwe ga se kgang ya katlego fela sekai ka nna go lebelela ka fa mohama wa megala ya lotheka e neng e fetoga ka teng mo dingwageng ga o le mogwebi ke sengwe seno o ka se tshwanelwa ke go se lemoga fa o le moeteledipele o tshwanetse go nna o le podimatseba ka se se diragalang mo tikologong ya gago o nyorelwa go nna le kitso ka sengwe le sengwe fela jaaka motho o monnye. And to those you're competing with. What does it take? You have got to have a curious mind, that of a little child. Go lebelelwa mohama wa khiro o fetogang gangwe le gape go supilwe go le maleba gore babereki ba inakanye le go ikoketsa dikitso gore ba ska ba salela morago ka dikitso tse di ka ba letlang go itlhoma pele mo tirong e ba e dirang. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Bogolane kgotla la ka boditsha la ngwato mme ke ina ya Njobe a re le kgotla leo la bile ditsha tsa bonno di le 21,000 mo seelong sa puso sa 100,000 lefatshe ka bophara fa bua kwa phuthegong ya maloko a lekgotla leo kwa Francistown mme Njobe a re ke maiteko a matona ka kgaolo eo e le kgolo thata ka ena le metsi e le 164 go sa akarediwe meraka. Abigail Madorobo ka pego. Maloko a lephata ba gothile go tswelela ba bereka ka nata mo go rarabolleng dikgang tsa go fetola maina a ditsha gore di ska tsa salela ko morago. Mme Njobe o kopile maloko go dira tiro ya bone mo pontsheng. The vastness ya rona it's a challenge mo go rona ya re gwetlha as we strive to achieve our mandate to deliver as according to the government requirements re le ngwato. Mme la ha re tsamaya re na le tse re di achievile modula stilo re kgwetlhe gore moving forward ka gore re contribute towards the 100,000 plots re ska ra iketla re ya we have made it jaanong ra go iketla nyaya mosepelo o tsweletse ba gaetso. There are so many other things that we have to deliver on, not only allocations re na le di-appeal re na le di-disputes. Go diragatsa maikemisetso a lephata maloko a kopile ditamelo di akaretsa go hirela diphata tse di senang batho mo nakong eno. Mo go tse dingwe dikgang go ntsha ditankana ka nako go thokana le tirisano mmogo ya maloko. Land board are not known, are not friends to compliance. Maloko a ka boditsha ba kgatanong le molao wa setankana sa setsha o re modula stilo o tshwanetse a baya monwana. And processing title deeds. Re kgone go lwaela the act says the chairman or assigner to show gore a grant has been made. And then a transaction comes without the signature of chairman. Aditsi busa issue na gore dilo tsa rona di diega go dizi abusa. Bokopano jo bo ta fa maloko sebaka sa go ithuta le dikitso tse ba ta di dirisa mo dikgaolong tsa bone. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown. Sorry di ba phegelana teng ga di gantsa rona tsana kwa ya bosupa mme kgaitsira ke go segonkwe wa eme sentle go gonela tsa metshameko go sego. Dumela o lebile ke dumela gore wa tsoga mongame. Ke tsogile sentle bontle ke dumela gore gompieno go di gantsa gore mo go tsa metshameko segolo jang re ntse re tshameka jalo la Afrika Borwa. Re ntse re tshameka la Afrika Borwa ra re efeditse ka maleka a lefela setlhopha right so ke dumela gore ke maduo a ile gore gone yes ne re batlile phenyo mme hala ga masoma so re dibile gone gore kana ne re tshameka le ngwa ditlhopha tse ile gore ke tse dikgolwane ga re tsena mo mererong ya kgwela dinao Afrika Borwa mme hala ke tsa ke re go empile Didier Darosa o tla tshwana gore a buele makawana ga go a bona gore a ba phutha wa ba bankanya diphoso tse ile gore ke tsele ditsela ha ba irileng teng gona gore go empile ba khona go dira botoka right. Correct. Re dinele ka tlhamalalo. Tla ke go leboge o lebile mme ke re madume wetso ja ka sa tlhalositse o fano ke go segonkwe e tla bonga gonela dikgantsa msamko ele tsa Botswana Tonight mme ka go letle a re tsena mo go tsona re simolole ka tsonetsa Hollywood Bets COSAFA Cup tse di supang gore setlhopha sa the Zebras sa tswa go kgaogana tota dintlha le setlhopha sa Afrika Borwa mo motsamkong wa Group A wa kgaisano ya COSAFA e tsweletseng kwa Afrika Borwa morago ga metshameko ya gompieno ditlhopha tsotlhe di nengane
Gaborone ka dintlha tota ka ntlha di le pedi. Mozambique e eteditse peleloko e salwa morago ke Afrika Borwa fa Botswana e le mo maemong a boraro mme Eswatini e digoga kwa mogatleng. A re bone dintlha kgolo tsa motshameko o. 90 minutes has come and gone here. There'll be 6 minutes for these sides to see if they can grab 3 points here. And the first win in Group A. Some of the fans have seen enough now. With 90 minutes having come and gone, they're beginning to make their way towards the exits. Try and miss the traffic. Very difficult in the first half because South Africa was very good, and particularly with the 23. Karolo ya ntlha e ne e le bokete mo go rona segolo jang ka setlhopha sa Aforika Borwa se le se ithulagantse botoka. Motshameki wa bone a Sene Levelebay o ne a re tsentse lesukasuka fela le rona re sireleditse bontle thata. Ke mototo ka batshameki ba me ke lebile gore ba sale ba botana. Ke dumela ba tla gola gona setlhopha sa Motia mo nakong e tang. The plan, you know very well that they are still young also, and they need this kind of experience to grow up. Max, it was in 2P. I think today, I would say we did control of the possession, but le fa re ne re tshwere taolo ya motshameko ga ke a itumela ka gore ne re tsaya nako e ntsi re tshamekela bolo mo karolong ya rona se sa se ka sa re fa maduo ka re ne re thasela go sa lekane. Nations trying to enter the final third, you know, we didn't go in there with aggression. We were more like sloppy, if I can put it in that way, because everything, it was slow, you know. We're not really making those runs, you know, to support Sibanyoni, who was doing quite very well. Rentse re le mo metshamekong ya Hollywood Bets kwa Safa Cup setlhopha sa Mozambique se tshamekele maleka a lefela setlhopha le sa Eswatini mo motshamekong wa bone wa bobedi wa Group A. Ditlhopha ka bobedi di tsene mo motshamekong o ka ntlha setlhopha morago gore Eswatini e tshameke maleka a lefela setlhopha le sa Botswana ka la boraro mo metshamekong ya ntlha ya kgaisano fa Eswatini sone se tshamekele maleka a nno setlhopha le sa Afrika Borwa. You say at home re lomagantswe le dithopa tse di thata mo sethotshwaneng se ebile go ne go sa sologelwa gore batshameki ba me ba supe tshameko ya maitemogelo a kana. Re tla berekela mo dintheng tse pedi tse re setseng re di kukwantse go ipaakanyetsa motshameko wa bohelo. Re santse re na le tshono ya go hetela kwa pele. Plan for them again. We played well. Re tshamekile sentele ha re ne re sa nose dino batshameki ba me ba retelelwa ke go nosa ka kakaretso motshameko o ne o siame le setlhopha sa Eswatini se tshamekile sente. Let me say that it was a very good game, balanced game. Even Eswatini played well, but so I'm so happy with the guys what they're doing. Forotlolela mo metshamekong ya kgwele dinao ya bomme disetlhopha sa bomme sa kgwele dinao sa Gaborone United se tsena mo kgaisong ya DTCB Southern se tsomana le phenyo le bosemega jaaka se tla bo se thulana le Zodiac Collabo ka moso. Kgaisong ye engwe ke le ditlhopha tsa bomme di le 9 sa Gaborone United, Zodiac Collabo, BF11 le Royal Fighters. Setlhopha sa Gaborone United se teletse pele loko ya kgaisong eo ka dintlha di le thataro se salwa morago ke sa Zodiac Collabo le sa BF11 ka dintlha tse tharo setlhopha fa sa Royal Fighters se le mo mogatleng mo wa loko ka lefela mo metshameko e tla tshamekelwa kwa le mabeleng a lekidi ka nako ya boraro mo sekologong ya tsatsi la tshipi. Mo go tsa softball setlhopha sa bomme sa Titans se fentse sa dinare ka dirane di le 14 go lefela mo motshamekong wa ntlha go ipatlela phatlha kwa kgaisanong ya Sedibephuka Extravaganza o ne motshamekelwa kwa lebaleng la National Diamond mono Gaborone ka go so moleloka o go tshwaretse dintlha. Bombe ba Titans ba inile bone ba nta go beta mo ining ya ntlha ba ne ba kudisa metabogo e le mene fa dinare bone ba retelelwa ke go kudisa dintlha dipe. Mo ining ya bobedi ga lebega fa setlhopha sa Mokatisi Moleko Dintekola sa dinare se sa tsoga sente mme Titans ba tswelela ka tshameko ente ba kudisa metabogo e le merataro fa dinare bone ba tswelela ka go retelelwa ke go bona dintlha.
setlhopha sa Titans ka fa tlase ga bokatisi jaaka disang se lemogwe ba supafatsile motshamekong o ba tsogile sente ba godisa metabego e mengwe e mene fa bomme ba Dinare ba tswa ka lephoro mo inning ya boraro morago ga inning eo Dinare ba lathara toulo motshameko o setse ka di-inning di le pedi pele o ya bokhutong mme seo se na Titans phenyo ya metabego e le 14. It's not a good day in terms of result, but I would say it's a good day in terms of what we wanted to achieve. E nne e se letsatsi la rona fa re lebile maduo mme ko ntle ga seo re itumelela gore re ithute go le gontsi fa re lebile gore re setlhopha se se botana mme bontsi ba batshameki ba rona ke la ntlha ba tshameka metshameko eno. There are very few players who have been playing in the league. The majority of them, this is the first time that they are playing at this kind of stage. It was not necessarily a very good game looking at how the game went in terms of the skill execution of the players. Ga se motshameko o re itumelelang ke lebile ka fa tsamaileng ka teng setlhopha se re ne re tshameka le sone ke setlhopha se se botana fela thata. I can say re ka ijaja ka yone to say re ready. It was just a game it was literally a game to play. Mo maduong a mangwe setlhopha sa Phorisa bomme se fentse sa Vikings ka metabego e le mene go ile meraro e ntse e le ka la bothano. Metshameko ya go ipatela phata go kgaisano ya Mamma Selibe Phikwe Extravaganza e tswelela ka mafalo ano a beke mme solofetse go ya ka Sontaga. Kgaisano ya monongwaga e solofetse go tshegetswa kgwedi ya Phukwi e le 13 go tsena e le 15 ko toropo ya Selibe Phikwe. Kagiso Mmolele kwa PTV Sport Gaborone. Mookamedi wa lekgotla la Botswana National Olympic Committee Tebogo Kesopile a re lefa lekgotla leo le tsena le bana le seabe ka go farologana go le thusa mo dipaakanyong tsa setlhopha se se yang go emela lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa di-Olympic tsa Paris 2024 go maswabi ka letla retelelwa ke go romela palo e le ipeetseng kwa le ya batshameki kwa kgaisanong eo fa bua kwa phuthegong ya lekgotla leo e neng e tshwaretswe mo Gaborone Kesopile o tlhalositse fa lekgotla la BNOC le ne le solofetse go romela ditlhopha tsa metshameko di le supa mme go atlegile fela setlhopha sa mabelo a rutlego go ntsi ka Victoria Dagen. Dingwe tsa diphitlhelelo tse lekgotla leo le di amogetseng le go bona khamphane e tla bo e thusa setlhopha ka kapari ya Diodora go tswa kwa Italy le thotloetso ya madi go tswa kwa khamphane ya Okavango Diamond e ba rotloetseng ka 500,000 pula ga mmogo le go tsenya letsogo ga puso gareng ga tse dingwe. E re le fa thotloetso di le matsorotsoro fela maitlamo a go romela palo e bonalang kwa di-Olympiking a iteile sefololetse. We have targeted 7 sports qualifying for the Olympics, unfortunately. Re ne re ipeetse seelo sa go romela metshameko e supa kwa metshamekong ya di-Olimpiki ka maswabi go kgonne motshameko le mongwe. Mo batshameking ba le 15 ba re ne re solofetse gore ba tla iponela phatla ke ba le barataro fela ba ba atlegileng. 2024, as at May, we were at 6 against the target of the annual target of 15. Mo le mogamo go tla bo go sena kemedi ya bomme kwa metshamekong ya monongwaga. On the measure of number of female athletes qualifying for Paris 2024. Re ne re solofetse gore bomme ba supa ba iponele phatla mme ga gona ope yo kgonneng. At 0 as at end of May 2024. So we have not done very well there. Go tsena mo nakong eno ke batshameki fela ba mabelo ba ba iponetseng phatla kwa metshamekong eo ya Paris 2024. Special congratulations, ladies and gentlemen. Ke motlotlo ka setlhopha sa mabelo se se tsweletseng ka go fufisetsa folaga ya lefatshe leno kwa godimo mo lefatsheng ka bophara. Ke rotloetsa batshameki ba bangwe ga mmogo le makgotla a bone ba ba sa kgonang go iponela phatla kwa di-Olimpiki gore ba se ka ba nna le mowa wa boitlhobogo ba tla leka gape mo nakong e tlang. Batabogi ba okeletse le tebogo ya go phadisana mo mabelong a 100 meters le 200 meters fa mo go la 400 meters lefatshe leno le romile ba ya Pondori, Luongo Scotch le Colin Kibina Tshipi. Ko lebelo la 800 meters go ya go phadisana Tshepiso Masalela le Ketlhobogile Haingura fa setlhopha sa borra sa 4x4 meters se sa le se iponetse phatla ko morago ga pa maemo a ntlha le se etsela sa gauta ko World Relays kwa Bahamas. Victoria Daken, PTV Sport, Gaborone.
mme ka gore alo dikgang tsa motshameko tsa Botswana tonight tsa nako eno di boela ka tsela tse jalo wetso a re ba re kopana kgante jana ka nako ya bofera bongwe jaaka tla go dineela ka puo ya Seesimane mme ke re wetso tle sala sentle mme le tswelele le ntse le tshwere mono mogolo wa gore change dikakanyo maikutlo ga mmogo le boitshwaro a ka jaanong ka sone sebaka tle ke boe ke di bisitse go go o lebile a boe a go nele dintlhakgolo gape o lebile right tla ke go le begega ka re kopane ka nako ya bofera bongwe ka boammaaruri wa tshware pele re di khutlisa re go botsetsene di tlhomile kwa setlhoeng Dr. Mokgweetsi Masisi o gateletse botlhokwa jwa seabe sa ga Seesemane mo motheong wa lefatshe leno kago ya maharatlhatlha a metsi e solofetswe go simolola mo bogaufing kwa Hukuntsi a setlhopha sa Zebra se samekile Maleka le fela setlhopha e le la bobedi ka tatelano kwa kgaisanong ya COSAFA ya monongwaga wa itsore di ba khutlwe teng fa le re go tshwaretsela le ka lotsana nako ya bosupa ba tepolwa pi ba latela ka seemo sa bosa Betso madume amogela se mosala pele tsediwa ke Samuel Ramotonto sontse sola pisana kwa gompieno supa ga bona maru mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme le mogala ka mosotsotso re maro a thibe ka bontha bongwe mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno kwa ntle ga mafelo mangwe a kgaolo ya gantsi kwa e le gore gone go ta bonala dibata tsa maru mo mosong go ta eketsa go le mololo lefatshe leno ka bophara ka selekeng sa borobedi go eng go lesomele boraro go ralla lefatshe leno mo tshokologong go ta tswela go le mololo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka sekeng sa 22 go eng go 25 mme fa re bela toropo dingwe mo borwa jwa Aforika go ta apoga ko Manzini le Maserumi ko Johannesburg gone go ta bonela dibatsamaru ha ko Port Elizabeth le Appington gone go ta thiba ka bonthabongwe mme ko Cape Town gone maru a ta thiba ka bonthabongwe ko Antananarivo Beira Harare le Lusaka ha ko Windhoek gone go ta bonala dibata tsa maru go ta bonela dibatsamaru gape ko Kinshasa mme ko Luanda Blantyre le Dar es Salaam gone maru a ta thiba ka bonthabongwe ne ke le tshwaretse go le ka lebetso sa tepelo ya PN Boroko